Hakakat ar tarik urempang ar hajar ar pulai, upadar Pius Shadap, parish priest jangka umsning parish, ulaple bat kerku kerdo ya ka Archbishop Dominic Jala Catechism School nakabenta ki hep ki barit. Hakasan tarik ujemang ar hajar ar pusau, ka Archbishop Dominic Jala Catechism School CMC Block D umsning parish, kalapan kudno ya ka jingya kendo bashisien shisnem jangki hep ki barit, lane, ka annual get together, Kids for Christ Block D halor kapang piki khon tu kongu yalaki kmiki kpa hautrai namar kane kalong kaba phide banle shithi shiki episodes kalandong kabah reu ka dekot iwe hakane kasngi lawan ban penmenta ya kamas bekho do parish priest ka omsning parish padar Pius Shadap lawan ru ban ajing hika yakini ki hep ki baret do brodar wan lambok hujan badu brodar Leonard rangkenjai kharpor lapen shngan shushu yakini ki hep ki baret daka jinga dan lang ki kmiki kpa bat ki pai ringet jong ka block di lasam ru eki khusnam shaki hep ki barit ki bala pas bha ha ka catechism class da baro arngut ki brodar ki balawan ban ajing hikai ki hep ki barit ki la priang yakini ki khusnam de ki jing pho samarkhe bat daka jing commandment sim Kids for Christ uthai pi ki kmiki kpa ikla samla baro khoi tenang banta jing phi knaret banangkong kalong ba hidai man duai man kasni hidai ne man kasni to ambar habat hidai uble ka khu kerdo ya phi hidai school ne le pekot ne man kasni kre bha ne kre bulu mala to phi kre bha ai ngoi uble phi kwa ne man long ha nya di tidak kwa học khai con hàng qua nem mà long phada cái đó có qua long phada rangti yang iyo kan yang gue lah piang bah nama mending kesini di berdan cuman aja hikai jadi sekarang tuh nade mau aja hikai berdan hikuan nem bikin wan man kesini lagi dan iyo berdan nang dong ketemu berdan lembong hablong berdan mati mah kena ketai kuana menong sister kadang gun baku arang keti bakam he kita berasio tang bari dah tumlai sibun tede banduai berbor bangin long hadar long sister kerang man sakri umlai sasotna kepertai mentala duna pada sungai nyap mensuai pada duan sari ini mentang nyap lek sakiri boper ba tinggi dua jur buat long padar buat long sister buat rekod bahap teko bangong mene ada ki yo blay hap kongo hukum jo blay ada ki ye mai pa hap kongo hukum mai pa tinggi dua na unta ciki keto ni dua sembahyang lang barakon ju yang ngok hati kam kita kam jingin nasiu balik nama ba isi abur perlo sisien ladon kadang kawai gadur kaba kajinja kaba kabalang sisien kiaya ki belang mana bari belang sini bari belang ya buat ki belang okey ki belang ki juaya nare marwai na kumna kiaya bisi group chicken hole tu kumbalong mangis parlok ya tawa akti kiaya ni dah pun ki belang no ya sikri sisien jayu kini ki belang apa do ki danjan Tujuan beliau ubu ya udin hakmat jangka tak kebelang kebaja hakmat du ubu ya udin tejayu kini kebelang hakmat kini tahu udin kejam untuk kita kita kasaya ya teh apa ya kita kebelang hakmat kejam ini bebut hadir di tilang tengah kita kudai saya tebaru kita kebelang dia kiki tenang kiki banjam itu udin teh hakatu kini por tahu beliau uli sim na ita idin uli sim gwen na ita idin te kita ki belang nomor bagi i begitu banyak hakmat ki jam ki akumna kita ki belang ki jam dia hamdan ni da din dan shuren kita ki belang shu jam ke bi shu jam berapa sia perintah tengi ru teng ki beriu long mutaken shu bot bi mungkin re ka sedang ka kut shu bot bi shu jam kut ki belang dan din ru di shu jam ke jam Kegani baru ni orang gede kejinya ya sya ya buat perlok ni ya buat pada
Menta haskul khantam khana shingrang. Kenda ibe I khana ibara million bari di ini di biri. Dan khana bala khatsau kacansna masro yaksa sedang mandi biri. Tejayu dia let khadi gitu parlok. Yani ya let nomor beri ngayo biri mana syutu na pelajin pa. Dan khana bala kunta syutu na pelajin pa biri le khat buat kut. Ter ya pensyai gibi parlok. Yani yedi tem jude ben ko ngu. Tedon ki khana pat nomor bagi semua le ran ki kwa ban yedi parlok. Ya le nakalet. Na sya mai hayeng na sya hayeng ru ya le nakalet. Lani sya keren ben syong da memdi biri de kan pay. Dan ba ong ta memdi biri de kan pay na. Tera semua ba ong ta syebut klebir no. Kum tu ka belang syebut klebir yang ma hajing di biri nang tay bam kwai kan thil bam kwai. Lani ya bam shikhar. Dan peti mentau buon hagi kena daya sini sitai sma ayure sma gitu ki jimban gitu ki shikhar kita gitu kena akan he kini bare tempat kita menjadi hira bande empat ji hira mo lagi kena akan he pet bha gani jia jinya ngop perlo bande bam shikhar ya di kini kita bande bam kini kita kam jubha namar baro kadaitan gajinya sungutanat perlo bakut pas sepoi gajinya le kini kamu tepet bha berkat ni dan dai tagi kena kasau pasal senang kan bius dan wadlah akhir dampak kamai Ini sama kita ya Yesus Berita kenya korban nabi Ini say Nang yang yapi Berita kenya korban nabi Haleluya. 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 Haleluya Om Yang. Haleluya. 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 thumbs up Thumbs up. thumbs down Thumbs down. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. For the King of Kings. thumbs up Thumbs up. thumbs down Thumbs down. elbows up Elbows up. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. thumbs up Thumbs up. thumbs down Thumbs down. elbows up Elbows up. knees bent Knees bent. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. For the King of Kings. thumbs up Thumbs up. thumbs down Thumbs down. elbows up Elbows up. knees bent Knees bent. leg apart Leg apart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. thumbs up Thumbs up. thumbs down Thumbs down. elbows up Elbows up. knees bent Knees bent. leg apart Leg apart. head up Head up. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. thumbs up Thumbs up. thumbs down Thumbs down. elbows up Elbows up. knees bent Knees bent. leg apart Leg apart. head up Head up. down out Down out.
Anta man Sundan ngin penbenar. Kita sundan ngin sam no elkini iba kituna iba pas mo ha ke exam iba wala exam. Mentang mentang ipat ya I brother one number tinggi kot ya I Fulbert Stevenson ini ilayo she's pak mau kimak Fulbert Stevenson kan yo A+ mo second in dari Kampis Imli ini yo she's pak Balai Iwan I George Stevenson S. Longbri Angela Mercy Singkli Dawan Mi Penbiang Singkli iya na borok kini ki bahasa Iwan jing hikanyam idon iwei ikna ibatista gampat juta musician ru ide I Fulbert Stevenson Longbri special prize ini nang tadi George Stevenson komputer Nikot Kevin Maxwell Singkli iya nah irisan lang indok nong lai iya nya pesan ini wan don lang Singkli iya nya pesan ini wan don lang Singkli Hami Bantha Singkli